channel ya Gatembe TV rero iliwimanyibwa na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo tugukora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video cheto boigo share na basani amune amate ejo baigokie baimanye na wesemia tobase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyaliko bagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekinakyo ekeunga kyamamogusie gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya wanje tia Gatembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Gatembe Television Network ayene amatiao kuri miyensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimeka je Christmas amonogo chingira kumwako muya iliwego kinemirulu yitu ao inyuranga nigo okonyora a channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Gatembe Television Network ekeunga kyamamogusie. Omugusi bono lishirika lya obwanjete lya Gatembe Television Network ama na Gatembe FM nigo lyakoletera obukoreri bwayo gocange nasore tutalere imiye nyombeli ya Uhuru Towers lirongo litangani ase bale ku rukinsemo cya Kisi kogenda Kisumu agene nyumba ya M Taylor elyo tunyara ko batogosangamo naye nagokina nyabunegisaku kyomugusi Gatembe FM na Gatembe Television Network ekeneke unga kyamamugusi. Mwachumurikira chinza ni nyajali tugaliga alia chumaina shitarikisa to umutinyo gatatu mwaka bwachirwe na 2025 mo ekene kyonga chinza bera senchira yobo ikirano chiri ngoro kwaro no toto nyaingiri otokubwatanera se kyonga chinza nyo mwachumurikira ekurasa mayimanyiryo nigakoro kwa Wilson Makoli na yani gatia na kwalganire se kyonga chinza gati alia na kwariganirie ase kyonga emagoro ya lero. Na umeacha bibi nyumbani na watoto, ukigongwa umeacha mchane na umeacha mayatima. So sisi kama House of Bishops Kisii County tunajo kisema ni amani. Abarandi korwase county ya Kisii kubolia liberera lya kisiasa okeanigwa mbobe sana ase bali bataka koleta bakoleta abamura baminyokia abantu ngamba ababwatani bekiama gya Jubilee kogendere kogokera etaro yaye Fred Matiang'i amona ababwatani bo kwamereria serikali sorwango rwa Gusii na babwango yekera Mheshimiwa Matiang'i achete ase Kisii lingana lya beto allegations cia begetwa against boda taete kobeka kategori kalinga lingana elindiribo na bana boda mbao sikanetinchire nde yonse abana boda kurwase ebunge ya kitutu cha South gotugutarale chingu babna nigo bagutumeka bobege siasa
Mwanjumo ligarili kionga chinsanyani gotoko chakane ngwana ya barandi kurwa se county ya Kisii banyaga bagotwara gikaro kya bene litukulia lero ase omubagane amo ime yomochio bosongo banyaga bakwanira namo chibura burwe cyanya kwa chikane kiwa ase amatuko amake aitire kubwatakana monetaro ya gesiasa yanyata kwa kane kiwa moneme sagerekana ya gesiasa yanyata kwa kane kiwa sorgongo ruagusi nigo baboltia abarai konyara kwa bakandi berali ya gesiasa nabo igo habasai gutume kobe munagotume likito Daniel Ontere of Bishop ase gikaro ekio kia baretamo abo Bishop kurase chinsemo ao ase county ya Kisii meyomo chobo songo ekio kia ringete gukwanira iguru buna barase ke bakorali bosio wetera soko bwatirina nabo bwatani ao ngo barore birengereri byabo igoro yoborai na gotayabuna amagendero litangani mbuya tungesi wanasiasa wetu to down down, yani wapunguze speed. Tunaomba amani hata wanapotembea, tunaomba amani hata wanapozungumza, tunaomba amani. Bakoragwa na Bishop Joseph Misoko nigo chinga kecho batayabuna siasa cha mapema nigo chikoirira ubusaleka kwa murembe ubusira kwa magima egati ya yande naiga barai mbabwenete ko igora maiso. Vita na furugu sio za Mungu. Vita na furugu asiandamani na neno la Mungu. Tunaomba hizi siku chache wakati tumeona watu wakipigana na kukimbizana, jua ya kwamba unapoenda kwa street kupigana umeacha bibi nyumbani na watoto, ukigongwa umeacha mchane na umeacha mayatima. So sisi kama House of Bishops Kisii County tunajo kisema ni amani. Asige karekega ni kubaiko aba bishop wabaga bacha kense mobene ase mitandao yekerero gose website yera bakonya asoko bamo na kurigiriria amagani abo buna barandia kurwase county ya Kisii na kweroberia asobugima bole bosio maga yo koremeremo yo borandia. Usungumzia masera yetu kama wajungaji katika county yetu ya Kisii na pia kuangalia mambo yale ambayo yanafaa kama wajungaji na kama maaskofu yanayohusu kanisa letu na kanisa la Bwana katika kaunti yetu ya Kisii kwa jumla. Mkripotere gataseni kia gatembe kurega se kaunti ya Kisii literane nguru kwa Daniel Untiri. Omokonyi b'umunyakiro gw'ekiama gya Jubilee korwa ase bunge wese mugirango county ya Nyamira ase Rieta ase Rieta maikata mna Jackson Nyanumba liganyaka bagakwanira mono obochori bole mutwe esanyaka bakwane kimune kiama gya Jubilee nigogeraje gutwara obochori boke bubano bwasyoku elikwana kimuna bali baguchikurwanira ekero gekyo nigo bakonyo ngose nigo bagwanchiranwa amo nabo bwatani bonsi bekiama ekyo esanyaka bakwane kimuna omukonyi b'umuraibu ekiama ekyo musike Dr. Fred Okeng Matiang'i tariko chikotwara kwanjire konde gwansi gochia semurwana liyo kergo kende gyonse. Amarieta Ananjin Jackson Okero Nyanumba na renge candidate ya Jubilee 2022 naenda still a member of Jubilee. Jubilee they were then favorite candidate at the grassroots level. The procedure you go pick your candidate, I think it will be worked out. So on go feel thing not a serious candidate. You do mobilization ya sekenyera bantu amanyanga no taite kuboli chikura no yano ndo weto boli ngoro go taite kwa mfano wa MCA wa township bwali etali ya uliato in the process na mwenye no ye patia karago cha presidential candidate go tena no musio minto aba usia once taite kuboli chikura kwa mfano kwa township ward anya wabwa the challenges na wako puki appointment wa karansi bakwane ndo chenga abantu baminto mbata ketemboli chikure kiagera omonto jole twenge kieyo ebintu mbiratara bakorera. Probably that's why they want me to contest again. Tinda idigo mention generally, you know a role yomo MCA ngokoraro overside. There is no activity governor korase county ya Nyamira geta igo ete county assembly igo wana mondo tayora chiko teba ngata ma ete gentu kiagendrete kerenga kiugambi wanyaligo onye no kolikachi minister the list area etete county assembly onye no kolikachi chief officer list area etete county assembly onye no gokora amangane budget ye chiparande what have you the budget area etete through the county assembly igo mo MCA olenge serious negasi yae iga wende go take action ali kere bintu byo county assembly lakini nenda okoranga wa MCA
na baraibe kiama kia Jubilee kurwa sech sub county chance inye ime county ya Kisii sirikulia rero ni wanyaga bakomera na wanyaga bagokwanira amange anene mono igoro yetaro ya barai bali bakwamirira serikali ime yarongura gusiya ingura wamo no mukonyi bumuraibe kiama kyo muske Dr. Fred Matiang'i nigawera chinga kechiko gikirjibura burwe cyanyata kwajiko ne kibona bo kubolia basaye gutatume kobe gesiasa tebanga mbobe sana ase bali bataka koleta bakoleta abamura baminyokia abantu ngamba ategerera Matiang'i ase mu arusi etabiri yogotaka koleta abantu baje kurwania bagusi tali bantu bagwitara manyinga abagusi na abantu bomorembe no entu osebene kera abantu barwanite Kenya abantu bonsi batamere tugusikia agera gusi omorembe no koleta kiriki noro omuiso kabisa ndebe abamura baito liba mogutumeka koye guchibesa moje kurwania abantu chibese chibako bagenda kolera magendero aragokonya okonye ni familia yao nanchebule chairman ya Kisii County Jubilee Party onare ko request abantu baita so bonge banyako bakoregister bwangoiga ntubwete mass registration ya voters kuruase wenge yetu ya gusi usase republic yetu ya Kenya abantu baito abake n'abanene baregister so bonge tarire tu kende gyonsi kya IPC nyaka bakoregister erinde nyaka batotwara chikura togo chibwakira uyo muntu Matiang'i engaki aguchikobolyo oborayi bukura ensi. My name is James Makori, the organizing secretary for Kisii County. I just want to encourage those officials from our sub-counties who have worked very hard to establish the offices we have at the sub-county levels, to tell them thank you so much for what they have done. I also want to thank those aspirants who came out in large numbers to mobilize our people to come and receive His Excellency Honorable Matiang'i and his people. Njegoro kumheshimiwa Naftali Onkoba. Ntageta koteba abagaka balia begesa kukyuma Gusii beruete kabisa komoa enyimbo y'obugambi umusike Fred Matiang'i walifanya kazi nzuri. Vile vile ntagete kuba ine ringambia abarayi bonsi ba Gusii bali bachorire n'abandi batarachorwa asogo chasobunge na vile vile abantu baito abanyene bagatika kugenda kigasi cyabo bagacha komoroki umusike Matiang'i ngamba musigete na wekera bono iga ntugwato umaene nga nonye n'abarayi bali bande bakubuli bu president mbali tayare kumunga kumokoboko umusike Fred Matiang'i nero rarusi umumuro yolegeti uchandira Wakenya. Kwa majina naitwa Christine Karemi Mturi kama mwekezaji wa Jubilee Party Kisii katika jimbo la Kisii. Nimekuja hapa kuwashukuru wa Kisii, Gusii at large. Asante sana jinsi mlivyojitokeza, kwa sababu hakuna ambaye aliyelipo ili ajitokeze kwa rally ambayo yote ilikuwa inaendelea huku nje. Tunashukuru sana viongozi wetu wale ambao wanaomba kura huko nje, viongozi wetu wa party katika jimbo la Kisii wa Jubilee. Tunawashukuru sana kwa kazi ambayo mliweza kufanya hili. Na mwanjo murigereri abarundi kusaba na bodaboda kurwase ebunge ya Kitutu South na bogeria Kitutu North niga banyareka bakoraga kiara bali babeire wasini ko banyareka bakoma chichingwana ikiganda kwa namono chigata nani ko bagwatera netigwe aze chiboraburu echo cyanya kwa chikana kwa chinga kichie mesangerga nyage siasa ekiyaita nigo banyareka bakugikiria nganeyo na gotabna baruna nto morembe na ndeti batume kichige siasa munagotume muri kito dipon asanya. Hassan Semo yagesieka ni gavana bodaboda korwa chibunge ibere Kitutu Chache South ne bunge ya Kitutu Chache North baumirana aso kwegerera ase chinkuma chiarorekanire ko basarire lieta barobo gutumeka bubege siasa. Nyobiri ndo chairman we sub county ya Kitutu Chache South bodaboda lingana lya lere nari gukwanira amangana nara babusongali abantu bakyusiga bana Simbalat ngana atumete chiguns chigajigo sari mukutano bumusike Fred Matiang'i intu na bodaboda asete yeto usikane tandonsi goseto kabangu tujigo sari mukutano uyu osongalia ntua rochise gitiro kene genya saore goronje na usikete na ilubu na mota usikanete lakini ripoti ya songete ngabantu mwarwente ebinyoroga iga mukaenda kurwana bosongo ngitukorwana ni Matiang'i omini sababu kintege sababu tokomubuni na ataba Matiang'i onde kwenzi okorigi chikura gose digari chikura buya ego ikete bete na yoke koreki amwe
Chinga kecho nigo baegerera obokoreri bw'omujumbe okitutu cha Chenuth Muske Javeth Nyakundi na bigo mugabana we county ya Kisii Paul Simbarati. Jumbe ite Javeth Mukaya otokoleire egasi enene wetara ase mulengo uri UDA bagotebanga agusupport president tare ko batabero so that yanyore binte byatokoleire tigabero paka 2027 ara se wetarero to weta sari nywe munabona no nyana astote ne negesieka e para gero sirie kabeta nyakoe kagenda go chimosocho togo chikogenda go chiago chi rioma togo tire twande kegogi togenda go chibo baracho otemire gokore meremere miya igo ntotageti omorayo ito sengenja tokorere mereme miya na enda agendete gotokorera paka 2027 guchiabu na ende go chimotwe ntotagetie abantu baru ase bakuru bachake konya komwaka amagena nga Chabeti taisaini Chabeti no murai na ende ntomusigete nyina boni go bagikeria chimbwa chimbe chiokurama abarai engana batebanga no kuborwa amaskani yesa amaskani amanene ntumaeteje nengaki kero omuntu akoira obori bwaye echiro kero moko iro obori bwaine echiro no omuntu okoega igo gotumia chiruga chingiya paka gwatumeka chibese egere kwaire kerogo keria eshida yatobereire intubu n'abagetutu nekerongi karanstari nche no mugaka no isa kondora kieninke iyo inibagitie keroko nyoro omuntu akora mu murayo ikaransete agreement ndemo omo chairman obogetutu cha Chenuth asamangana boda egento ndatebye abarai baminto abagendia nkeringa amangana ya bantu bagweta bakona korama aba esmiwa baito muno mochumba baito Chabeti Nyakundi gotenena mamincha no gotumeka bobege siasa ayo mwana siasa orote nga boda nera baisie gotomu yaji gotokorwana asisiringi 500 200 300 to beke ke wange ekyo tuturi ke wango kia 200 300 500 mwana siasa tayo to borete bigibigi onena okorero mwana siasa inkire bana ase kibako tumeka kia siasa tuna boda eturamo na ande togo sabanga nyona bana siasa bali bagocha tigabache lakini kero bachire tigabache njerere ngiya yogo tadi yani gotatiga batigo salia abanda malieta na ande batigo salia abantu ba boda amalieta no kuboria barure gocha sabarai koba aba mustari bosio asokuralia omorembe siasa ere gochibosia abarai katosikana abana siasa batosike na into tobaregento tobasike mbato jaya bagani tobasike kuripotire kitaseni kia gatembe kuruga chinsemo chegesieka ebunge ya kitutu cha Chenuth me county ya Kisii liane gongoro kwa Dipon Asanya na mwanasiasa korwase bunge ya West Mugirango county ya Nyamira oyo Serieta Rogers Muturi yo manyakanete buna Muturi Guardian niganyale kabaka gukwanira amagendera se bunge ya West Mugirango asanyale kabaka kwanike buna korengana nere bagenda twanya kabago ikirani wa hune bwendete na ndiga boldi abamenyi bechinseme chiko mwali bagere kora ebunge yo sobo chali bane mu mwaka bukiriwe na 25 nebere igenda boy go singa kibo iganyara kabaka kumwakira ikoko omuraibu mokoje muraibu ekiama ya Jupiri omoske Dr. Fred Matiang'i asobo chali ubu Samariete Nkurku Rogers Muturi ongera eliogo lya West Mugirango entagete gotebya abantu baito bali besogeti bali bachite galia nturuchi there is nowhere kwaroche school pass kebisire abantu go barwetenka abantu baganyirete Fred Okengo Matiang'i umwana ominto ache nabageni baye bakabuba welcome muntu gotebana abantu barwete Mount Kenya nche naona lengo yo mobo I don't come from Mount Kenya nche Nkuru West Mugirango a township ya Nyamira na abantu kerena alenge gali eli ane igoro ndigerete go chinse abantu na roje na abantu ba West Mugirango andonse sina jete abantu na roje na abantu bari ngukwaneke usi igonde tayo omoporaiseti ground gocha gukwani umwana minto Fred Okengo Matiang'i nege ndo bagwanjira Fred Okengo Matiang'i ne record yaye gerengia pikurugesa chagete IT akagenda education interior na bututage to muntu okorosi Kenya yeito eroka ne burunge ikyagera boniga se bintu byakongire kende nkiyo gyakolekanire for the last 8.5 years kende nkiyo gyakolekanire ogende jiskuru cheito bana babwati cho abirasi ebigotwa mwara kirasi kilitwa genda tente omwana bomu West Mugirango tabwana letikobeka chibuti kako gende kirasi memuna kilitwa ratente ne binge tente is one example
chipara chito njirosiri, and I'm sorry to say chibese cherwe to pasalis boni kabate bete bagocha kurwa is 75 million. Njebuno munyabiasara onge 75 million. Kero mwano West Mugrango igakogende school. Baka boniga nturamanya bana kibaetwe bana kibataitwe. All we know bana baranyora pasalis. So kende nkeyo gya kolekane kuruchi para kurupasalis kuruchi sukuru, there is nothing. Manchu mwalige kirabona gatoka ndo mutemo komo kaigo tokwera ntanya kabatoko gendera na mange imeye kionga chinsenya gatosko chale. Lea Wow Kids Daycare ni kituo cha kulea watoto kuanzia mwaka 1 na kuendelea, mahali ambapo mtoto wako anajifunza kupitia michezo na kukua kwa furaha. Tunatoa huduma za full day na half day katika mazingira safi, salama na yenye upendo. Tuna wafanyakazi wenye mapenzi, subira na uangalifu wa hali ya juu kwa watoto wako. Lea Wow Kids Daycare tunazingatia potty training kwa ustadi, michezo bunifu na ya kuelimisha, shughuli za kujifunza zilizopangwa kitaalamu, malezi yanayojenga akili, tabia na kujiamini kwa mtoto wako. Tunapatikana Kisii Town, Hema Business Park, second floor, room number 2. Wasiliana nasi kupitia 0714 824 433 au 0752 901005. Lea Wow Kids Daycare, learning through play, growth with joy. Nimefurahia sana kufika hapa na kujifunza mambo mengi kutoka kwa ESEED. Nilikuwa najua mbegu moja ambayo nilikuwa naipenda sana ya mahindi, inaitwa KH500. Nilipoijua sikujua kwamba kuna mahindi mengine mazuri kama KH. So leo tena nimejifunza mengine zaidi ya KH. Because yale ambayo nilikuwa najua kwa KH ni kwamba ni mahindi matamu kwa wale ambao wanapenda kuchoma. Kuna wakati nilipanda na mama akaenda plug kidogo ya kuchoma. So alipoona ni tamu akaambia watu wakakuja kununua. I can say kwamba tulipata pesa nyingi kuliko kama tungevuna tukasaga. So it was a double cover. Wakati ulikuwa unaipanda ulikuwa unajaribu. So tuko na uhakika kwamba itafanya namna gani. So later on I went in and planted 1 acre. Nikapata 35 bags per acre. So nikaona hii kitu kama imetoa 35, wapi nimeenda vibaya? Nikaenda kuimprove, nikaweka mbolea ya kutosha and I got 41 bags per acre. So I can say kwamba KH mtu akipanda akiwa na anataka pesa na anataka uhakika kwamba anataka double cobas, double cobbing variety. So now that nimepata Georgia sweet Georgia hapa, hiyo lazima niende nayo kwa sababu najua ESEED wako. Mwancho mulige karibu sensemo ya kabere ya kionga chinsa inye na litukulia lero nigo abajumbe bekiama gia ODM banyara kubakumirana ababwatanite abajumbe bebungene hoigaba seneta atwanyaka bakukwanira amangi and monegore mirobali kiamekyo ase banyaka bakoboria umurai bwekiamekyo muske Dr. Oburu Oginga kunyara kabaga koiralibaga na kurai kiamekyo huna ebwanirete boyiko nigabanyaka bakukwanira igoro yo kurusi wabisi kwa mulika monebwe kiamekyo muske Edwin Sihuna egati ya monchelia mange ime ye kiamekyo na boyiko nigabanyaka bakwandika bunani gobra chikikirana litugolia tumaine ase chinsemo gose ase amagacho KICC amuna ensemeyemo y'abajumbe bensemelia ya Prod Based. And they will maintain every parliamentary seat that they occupy today, either in the National Assembly or in the Senate,
under ODM and make it more. We want to increase our numbers in the next general election from what we have today, and we are telling any party that we are associating with, any party in this country that wants to associate with us, our parliamentary numbers are not negotiable. Parliamentary group meeting also endorsed the decision of the NEC to give mandate to our party leader to start the process of negotiation with the party, with other parties, with like-minded parties, starting with the UDA party, under the way the Central Committee and the NEC Committee, the NEC Committee approved. The parliamentary group also agreed to receive the report of the 10-point agenda on Tuesday. Tuesday is 10th. On 10th, yes, Tuesday, at a broad-based parliamentary group meeting that will be held at KICC on Tuesday, where members from both sides of Kenya Kwanza and ODM will receive the report. Then from there, the public will be told on what progress the report has made, what has been achieved, what has not been achieved. And the parliamentary group emphasized on two main issues that they expect to happen. That is the compensation bit of the matter of the 10-point agenda, and the devolution issue, that they want monies increased to the devolved units, and they also want the people who are affected through post-election violence from 2017. Na muraibu enso muske William Samoei Ruto nigagendrere nesegete yaye anmono gochiase chisukuru chyo Burundi esa nakirie nakobori aboroki gwabe chisukuru chikomento mukia asa masoma bo nigo muske Ruto nyaka bagosanga na aboroki gwa abeskuru ya Burundi ya PC Kinyanjui Technical Training Institute iyo gotoka imeye bunge ya Dagoretti South ime iyo moche o Nairobi. Comrades power. Mimi nasikia kuna watu wanatafuta power. Comrades power. Sijui ni hii power yenu ama ni power ingine. Ni gani? Ni hii yenu. Comrades power. Sikizeni bwana. You have an opportunity. Leo hapa katika PC Kinyanjui. The reason why we are expanding the education infrastructure in this college is because we believe that the biggest empowerment we can give to the young people of Kenya is to make sure that they acquire knowledge through education and training. Na ndio sababu hiyo, vile muko na nafasi hapa, we are going to make sure that continuously we will ensure that we provide the facilities for each and every one of you to be able to learn, to be able to be trained, so that you can contribute meaningfully to the development and the progress of a nation we all love called Kenya. Nyinyi mko tayari jameni? Nasema tuendelee. Elimu ni kitu ya muhimu sana. Elimu is the greatest equalizer. And that is why we are spending money making sure that every child in Kenya has an opportunity to acquire an education. And that is the reason why we have hired more teachers, we have hired more tutors for our TVETs, and we are expanding infrastructure in all our secondary schools, primary schools, our TVETs, and we are improving funding for higher education, because knowledge, education is the most primary ingredient for the transformation of the Republic of Kenya. Na mwancho muri gukorera ni go timu ya Banyaruka gose timu ya Kenya ya Banyaruka Makitu na Harambee Starlets yanyaka bage goikorwa ritukuria rero ni timu ya Benin chigoli birase busa gosore nyaka bage kosoregwa ime yense ya Ivory Coast na iyo nekira yamo ya timu iyo ganda kuyarigania ase chingoyo chimanyakanete buna Women Africa Cup of Nations echo chira che konyara kabachigo chiko gosoregwa ase ense ya Morocco gochie omwali wo mutienyo yoiga.
ni build up match yetu ku prepare kwenda AFCON. So at least tumeona makosa zetu ziko hapa. The next game Ivory Coast tuta rectify na tutakuwa na better results sure. Yeah. Benefit we muno mwanjo murigereri gwikira buna tokorera mangana mayeke onga chinsenya ritukeriga ria rero cheni ngonkuru kwaro ni ototo nyaingiri kurasa nzame menyererio nigakoroko Wilson Makori bensama ya transmission nigakoroko DJ Atsan gose Kevin Ongeri yande gotwaro burigerio buya miaga Tembe TV kionga kama musi abo gotwaro gotkobe